reu kuratuika president wa Cameroon Paul Biya uri urahotanire itena ringi ria kana na muhia wa Maina ati we arakorwo tu ati riu gwa kahinda gaka ri maita ria mbere meri matatu mana matano matandatu ona ithu Africa ni turi kaundu president wa miaka 90 yes 90 years 92 actually is 92 years miaka no mugwanja igi egukorwa agiathana ri ikumukinyia igana ria utauka akaricunirio yani githurano kingi gikwo Cameroon tondu mathana miaka mugwanja ithuĩ gũkũ ĩtano ri tamu yao ni mugwanja githurano kingi gigiuka ri agakona 99 yani riu na no akarugama by the way na hotane akorwo muoyo arahotire na gikiro kia 53 hari igana na aracoka ratuika ati riu we arahotire murumiriri wake wa kwina gikiro kia 35 hari igana no tathikiriria mundu wathanite miaka 43 muongerere ngi mugwanja iyo ni miaka 100 na thikiriria ni turi thena kuratuika ona kuria bururi-ini wa kana mundu gwitwo Jean Lucie Sale Detove wa Togo ni wa miaka 86 ni kuri na mundu gwitwo Peter Mutharika wa Malawi miaka 85 Alassane Ouattara Ivory Coast ati wa miaka 83 ni arahotanire Hawaii imagine yes. Na mundu gwitwo Teodoro Obiang Nguema wa Equatorial Guinea imagine ati miaka eno yothe na to ni matariirio nginya Yoweri Museveni wa Uganda miaka 81 mundu gwitwo Joseph Boakai wa Liberia ni wa ukuru wa miaka 8 na maugite baba ndari mukuru. By the way, he was a very young man. Baba was a young man. Tondu riri tariu Museveni ri akiingira 1946 ri augire atiriri 46 augire atiriri ati ndaratanya guikara hau wathani-ini ihinda-ine na augite ndaraikara muno riu ena miaka 39 ucio nake ri na no egucinda riu next year kio Uganda ni Shesheni hakuhe nawe.